Krisir Kebening kana Baha Carbiano Thomas Council Employee Association Third General Conference Kapaman Ponji Aphan Kachisi. Mijung di Sahawar Long Karbi Guru Searching Room Amay Pen Sancho Mamay Keseng. Kardom ada birta thanbang ni Sami Monica Milikpi nom birtang tonpen Arjitha. Surihini Krisir Kebening kana Baha Carbiano Thomas Council Employee Association Third General Conference Paikuni ni Phaing Kora ke Thompen ni Phaing Kora player ni Ninia Pharman Phuluni Revenue Circle along Kapaman Ponje birta Pherangke James Milikpen birtang pali. Labang somai pi along Karbiang long di Mahasau lapen BTA di Pangrum Pet pen Kadowe pen Bang Surihinian Armu Bangso Conference along nang Jetong Dunji pusi Maya along Pachini. La sitiri ka Maya tum do desang se pen apora teng pen mesena sa kapachun pameji aphansi bori pon bomlo pusi Pherangkia tum kahumrida mahut tiri ka Maya mai phu taruning ti Kongchun Bang Monindra Nursery lapen thu Pachetang Chun Bang atum Sonari Ronghang James Singh ti Rangmukrang be lapen Agustin Hanse atum pen Han Pachini. এইটোই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহৰ 23 আৰু 24 তাৰিখে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এমপ্লয়ী এছনৰ সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত আৰু এই সভাখনত অসমৰ 9খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ যেনেকৈ মৰিগাঁও তিৱা অটোনমাছ কাউন্সিল এমপ্লয়ী এছনো এই কামটো অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ হৈ যাতে আমাৰ সমিতিখন অৰ্থাৎ আমাৰ এই অধিৱেশনটো যাতে সাফল্যমণ্ডিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজৰ ওচৰত আমি কামনা বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে ইয়াত আমাক সহযোগ কৰে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং ফুলনি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসকল ৰাইজ আছে তেখেতসকলক আমি এই সভাখনত সহযোগিতাৰে আমি আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতসকললৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। Lumbajang constituency Kaparlu Mijung di Sahawar Long Karbi Guru Searching Room Amay pen Paikuni ni Phaing Koyar ni Garnitli sia porpen Kaniaterang Cheng Charlie LP School along Sanchom Keseng Amay kapadopona birta Cardinal Sai Hemalong birtang pale. Karbi Guru Searching Room Amay Tiripi Amay Mai Pudhan Singh Teron Pekachari Pona Maya Long Chun Bang Sakuru Tisohin Pensi Klardagalam Than Pachini Pon Labang So Amay Long Alhisar Po Man Peng Pen KKCA BD Sarjit Kumar Rongpi Klembang Phuromon Killing Sanchom Amay pen mai phudor sing tiso lapen chun bang rup sing hanse tum chetong dun an parta bang so mai along penangan rong pen kurusara tum chetong dun ka chetong dun kurusara tum lake burakramsa khoya hanse jaterang burateron joy sing kro longkiteron hemari ingti lapen dhon sing ingti tum chetong dun tiripia mai pen ka chetong dun atum pen ke than pona tengke koson sikar kli ka phejo hin ka paprang nu thekjima lahaya puthak than pachini pon lapen guru sara to aphan karkli ka phejo hora kenang sora phan pura nokekso lapen notebook pen sitame ke tokje aphan pajir pon pusi birta long dun charlio somar lapen guru sara tum maya long ki bi ki thi pen cheng lok bang pharo muluk atum chetong dun maya long rong plike barada tum chetong dun lapen thu sanchama mai ke seng nonan ke rong pharo trokra troksi ke brasir ke bat plengtang loputa chun bang sarkur ti sopen pachini panthu elitum karbi akhai ki plang ki phipen kirim bom anim lake karkli ka phejo helo la se hala so karkli ka phejo abang non ke chethan thepen ke chmum me pen katene dam do ulo hala bang so sinon kurusara tumlong do ulang hala kurusara tum hanang ka humri la sini tum dak bijong hawar ke bang la se karkli ka phejo bang kadu ka we kurusara tumlong pen litum chethan chimum lo tangte karkli ka phejo aron kadu ka we ta thekponji lapena ko tok et pen ki bijia phansi kurusar chingma mai pen kachingwai pona thepi ke lahelo lase litum dak bijong hawar na bistar mate naga humri ke la ighelo lase litum kadu ka we emethang adhorom emena dhorom ta amen ta ir thip thek thelang non ki ir tang anta chikroi thip thelang lase isi paklang dunji ni tum kurusar chingruma mai penta lake karkli po anim le chirda sita henone athema osomar ki bi ki thi kadu ka beta karkli po ki chini hur lapen arnam hem phupen chenglok hat heng pi thengso dui khai anta karkli la po sanalam do lase karkli po anim le chirda sita karkli tum an chajia pot laputa henone chima pusi itum tamun thi ponbom sitame
laka duka we ka chekroi sar kopi anima kirimji hala ka chekroi lo kochi kuru sara tumta munthi dun pen chingwai dunji lasi itum dak mijung ahabar nangka humrita kuru sara tum sareng eng atum do sar pipi atum do hala hai dak itum arnam kithe arni kithe inglong kiri arnam do inglong khai arnam do la hai kar kli ka phejo ke non happen kalilo la salam sin litum nangka humri Karbi ang lorong supi di Fupen Chekoino Dhansiri constituency Kaparlo Manja Dimapur Kachelenga Tower Miles Krihini Ram Bahadur Kshatriya Rong Kedamtang Phorokre Sirkebra Phokebra Hini aning kan seng dead pen maduta Kethe Kedinga tumta vote kachohang dama por hudam chot penna Kapre Kapor maduta kahumri dam de pina rong along Phaikuni ni Phaikre Sirkebra ni Dhansiri constituency VDC chairman Dilip Singh Be kahumri dam birta VDC Chairman Dilip Singh Be kahumri dam hut Santa Bahadur pen mai chapahem Phuponsi Rada mai padoponlo mai long alhi sar po man bang chetong du VDC Chairman thaino ronga rada tumpen kapre kisung ke boya lam chethan Phorokre Sirkebra Phokebra Hini aning kan rong seng det pen maduta la so rong along na humri bangave Rachariya songja tumta kiliga hut vote kacho hanga phan na humri pen lam thu lam dok ning jetekang chot penan parke alang li to phana kapre ka phong ke theglong lelo Rong Kachelenga Tower Kave, Mesen Kijuna Lang ke Long Jep Han Lang Tuk Kave Pen Cheng Lok Ong Dung, Ason ke Long Dun De Puthak Rong Arada Tum, VDC Chairman Athing No Ningri Dun, Lasi Me Lang, Tower Pen Cheng Lok Osomar Lokapa Charlie Jep Han Anganwadi Center Isi Nangji, Community Hall Penan Parta, a Kapre Kaching Thura War Cycle Long Dun Jep Han, Mai Long Rong Al Sar Lapen, Rongarlo, Thegre Muchara Tumpen VDC Chairman Thino Ningri Dun. Dhansiri constituency VDC Chairman Dilip Singh Bepen, Land Development Asai, ke claim je upon Lam Toya Lo Rong Asari Deng Pajirtakan. যে আজি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলৰ বয়স 1956 হৈ গ'ল ক'ব গ'লে সমান হৈ গ'ল পাৰ্টি ইএম এমএলএ এমপি পৰ্যন্ত আপোনালোকে ভোট দি আমি আপোনালোকক বুলি নহয় আমি আপোনালোকক ভোট দি পেলাই আজি এমপি বা চিএমতো হৈছে কিন্তু দেখিছে যে আজি এই 12 মাইল নেপালী বস্তি Launch Otkali MPLAD scheme pen community hall Ringwell Hini Kituk Jiaphan Lamchak Chipitakan community hall lapen Ringwell apartment MP Horen Singh Be aphan Chingki Chethan Edlo lapen alang li ke kroya teng bensin nili nangche chak tekang lo putalang li rada maya lo pachetak tekang je non molom so porphan birta moin to paiksinang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing.
also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai keme to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinpen warsai keme kipipon lasila sonobor sai keme along ninghangatum ali chuendunik tha warsai keme laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge Difu Karbi Anglong lasi lan sose kachini le thoji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Ophiprod Birta along Wang Twiglo. West Karbi Anglong Amri constituency along Father Wendram Patua Klam along Amri Sports Association at Tumpe Patipi Ponsi Karlitang Reverend Robert King Crow Lapen Karlitang Lindok Teron Chikimo Football Patua ang Dungkiti Mesen Pen Kapachon Pona Birta Perangke Pi Ratane Pen Birtang Pali. Ang Dungkiti Kapatwa Long Aluhia Moan Pen Elvin Teron, Jayanta Boro Assam Olympic Association Vice President Lapen Archery Department of President, Bir Singh Center Development Committee Amai Pudilip Singh Hanse, Bikram Timu Amri Lemsa Chairman, Harley Sondronghi Amri Kesia Samai Pu, Biren Singh, Amri High School Headmaster, Karbi Anglong Termas Council, FAO Herbert Crow, Moya Singh Teron, Senani Lemsa Chairman Lapen Amri Angkang, Sarkari Gaung Burak ke Doana Tum Chetong Dun. Labang so ang Dungkiti Kapatwa long kacapate pon lake Rhino FC Lapen Umpana United FC atau ang Bongs di Patupon lo. Bangso kacapate long hinta boli pum cetapsi kapadu sia porahut tiebreaker pensi Umpana United FC atum si Cepahai pon lo. Number 17 Socheng Thenta constituency Kaparlo Rongagora High School Pathwa Klamarong Phaikuni ni Phai Krisir Kepar near Nikangsa por Phai Plia Pormalong Pen Rongagora Sport Club atum pen Chapati Piponsi Surini ra Krisir Kepar Ningkan Baha First Sarsing Rongpi Memorial Prize Money Football Tournament Kachapati ke Chengamai Kapadopona Birta Kadno Sai Hemalong Birtang Pali.
Labang so mai long aluhi sarpo aman pen Karbiang long Autonomous Council EM dun sing teron cetong dun pen kapatu kecepate hong jaing pupipon. Lasu hut man pen aluhi aman pen Karbiang long Autonomous Council EM kacerong pipi EM Raju Tiso with his chairman Bronson Terang lapen Socheng Denta constituency BJP Mondul Maipu Seming leng atum pen dang lok ong du man kido atum cetong dun si kapatu kecepate keceng mai long RDP dun renti. Rongagora Sports Club ke parlo terang atum anaphan kecetong duna luhi atum marideng pen ke pathua joy mate jersey ki joy pen ke pajira saita padopon Ada birta bangkela ponsi kanton paiglo do methak me kurwang thu